Bwero kere mundu yuingia munone ndi botoro bwa Humphrey Mreithi wiki na muno ya matanda kuma chogoria bwethire itabukari utoromo matanda urari motithi wa bikibiki bwa lokite kuringana nende nangare burithi chogoria noti unu kimauro bikibiki kukodokanga na birora kamatete atautoro yakabubutani matanda na direte nende kinyakithe kawanchere kadwa na utorobo kibwa lokite hamuna bonyuma yakoditwanchera ni akari ya biashara na eti ya bikibiki barabombete kodora ni mbecha na kinyomurita na umurira bikibiki ingi aichokiria nkadho Eru TV na Eru FM na kinyato ngire bangi kuma kaunti dhirakanidi baraba mutethireti ochukaniria uturbo kia Martin Mugambi na kwathira nkuruki Erio muthiru nyume akorotharu gono rwa kiao rwa muthaka Humphrey Mreithi kana matanda wa kuma Mbariche Nyinga wa Ndiaganga kiri gicigo mbunge kia Maraha aura gwatiwe gwikirwa nkono kuthai kwa nyume ya mĩaka 6 nyuma ya kwirikana karingire nkari ya borichi bantu agwitwa baraguo ntubura botwikanaga imugaro no abura kwari mani nthaka cia Mbari-ino iramonia wendo na kubanga mitaratara ya kumuruta njera twauga ni tugwikara ndi tuothe mbecha ira ikuthie kuruta matanda kathwana acoke atwikwa kuma kathwana acokerere tio mantu babora turani angaita wa Ndiaganga twithirite matanda gwake muci agitongaga na kurekia kuthungira na kuma kibanga kuthi gutega thoko nia Nyinga ararutagira wira nyuma ya nthaka ino kumugurira bikibiki mtu Mombasa kaje na Weru TV akauga mathina maria kuonera na Mombasa Weru TV ni gutethia mtu ethinene matanda gukuthungira njera wechirikio kaumarika no niyo nkuthungira njera Mugambi ntai na untu bungi niko kadi kurio kabeka up 90 tu kiarangia nini matanda akionekanaga ari noruru igamba nindejire kuona Mugambi riri ukiana gukuthenia na gutigote mbi kinya kulala bu Mugambi nenda alalaga na Mugambi ntikuenia nkwira asuka ni araja ni igamba riu maita maingi ndadija maguru tururu bwa mwiri ndi kagita karionekana ari noruru bwa nkoro na nkinyoruru bwa kimechiria nonto wa manto marakurukire na kimenyaga no abatiri kuona gioto na arakati yu mamu akwa nawe akua o ajali ari omde kutindaro au kama mamu akwa akua tukuthika mami omde nkirathi kugira bikibiki loni nilio ndahingirirwe na loni ndarimandi kathwana muturire wa matanda gugitwikana gende uchokete nyuma na mĩaka 6 niyo ndatigirirwe nyuma ni gwaka Mugambi no nturire ndagire na accident eu Mugambi niro ndarinda akakioro kirio kuona aria ndamenya riu ndiri mangi Mugambi ndungamye tuje ano ntumujino na roji nirwendeka amwe na matanda kunwa kuguru customer wake kunangwa na muthiani ni gutotoro matanda arathaikwa na nyuma ni kuona njara ya kiao na ukirite ndi nthaka cia Mbari-ino cia Nyinga imuguririte bikibiki gukurukira utethio bwa endi wega nkubacokeria nkatho muno kiu wonde astinji warungamire nani na nkinyagia atongoria bara berutire kwija kurungama nani igita riu ndari thinani amwe na makanitha ino ni kantegete ni kambikirite mutego riu nkona abiria ndakamata gikeno kigwite thoko ni ino ya Nyinga kuma mwambirio mwanka muthia twigwite twina gikeno kenene muno nuntu matanda guteka dineko ka mtu no wiku tujaturire twene inya muno nontu twaraira saidi yonde tukarigwa no gatuteria no Weru rira wakinyi warikia kwija ni twani no terio aletwa Nyinga bamugulirite bikibiki ira yathiururukire kieni aukiritie njala iguru agitwonagia uma agucoka kienini baba bondi bachoketie nkatho kiria antu bara babatetheie bogu ni tukubacokeria nkatho muno na tukauga kam 2027 tukaba support bula batu supportire kuruta matanda arutwa kuria kathakarwana aletwa Nyinga bamugulirite bikibiki bacokeria mtu takananu nkado muno ntu twakinye karwana marame madiru na twengwa tukumuringira dimu atule tutekaume mtu atirara ko ugu tukinyete nau neo kiri potrandeto cia Weru kuma Mbariche Nyinga wa Ndiaganga kiri gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Martin Mugambi.